Розподіljування пакетів пензіонерам, котрі мають менші пензії від 30 тисяч динарів, на području opštiny Šid počinje na ponedjeljak 6. aprila. Toto utorene na včera otrimane z Hadského opštinského štábu. Pakety dostanú 3475 penzionere a šídsky budú z boku štábu na čas obvisceni, kedy im volontere priniešu pakety u vrednosti od 2500 dinari. Poneže po teraz na telefon call centra u Šidze do včera bolo 1236 povolanky, bude obezpečené ešte jedno číslo, krem čísla 712-122 jak utorené a bude objavené na jutre. Inčak u svime fachovci tolkujú, že nie odvitujúca chvíľa, okrem mraz 1. i 2. apríla zništili tohoročný rod kajsoch i manduljoh, a ovocareše obavajú i za breskini i nektarini.